Pozdrav svima! Kako se šta nema? Moje ime je Laura i dobrodošli u novi klip. Ovdje sam sa Karlom. Ćao! I danas radimo penale za specijalnih 1000 pretplatnika. Svako put sa 3 penala, ako obraniš jednoga fula dobiješ šlag u lice. Smo to dodali. Ako fulaš penal dobiješ šlag u lice i idemo u video. Ovo smo pokušali već jedno 500 puta, ali nije išlo pa ćemo probati još jednom. Pozdrav svima! Da neće više padati. Prvi put sad odlučit će kameškar i papir. Ja. Kameškare i papir. Prvi put sad. Let's go. Moram ovo braniti. Može? Karlo, dobivaš to u lice. Ja pucam. Okej, idem sad spasiti od ovog ružnog šlaga. Ajmo ne! A, to! 3, 2, 1. Idemo dalje. Može? Hvala ljudi za 1000 pretplatnika, ovo je bio specijal sa puno failova. Sada Karlo ima mogućnost da palite me sa šlagom, sa zadovoljstvom. Evo, ako što znači. Onako, laganica. Prvo nos i onda ovako, kontate? Tako ide to. Nadam se da ste želi ovom videu, ako jeste, ne zaboravite ostaviti like. I kao uvijek, vidimo se u sljedećem. Ćao! Ćao! Čestite na godicu.